Әсетегіл дырауларын дағыттар, оннас би кровные узы денкені көрбітім. Режиссері болағына Томас Безуча ден бәппін. Сонтан білдібәт режиссер, екі кенелер, бендені. Сүрінер олға болағына Кевин Костнер, крутой артиста, он Дайан Лейн. Манна болла мен Джей-Ло индиюм бата. Кине карадары бунда. Джей-Ло бата. Жестко мигынныры. Жестко нюрей бата. Шей бата кинега нюрей бата. Оказывается, Дайан Лейн бит. Шедік артистыр. Шей бая актриса бит. Қандығыр кинеге ганяв. Жестко кинене кытта. Джей-Лоны кытта буту яра. Растыгынынде. Вот. Кине сюжеті болағына оллара өлін қалар. Ол оллара кәргенне қоғылақ. Онна ол олларын кәргенне тұспа барар. Оннаттан ұйыл бұлады. Онна ол сендерін де баран қалар. Онна кене оңнара қоған ауыз ке. Онна ол сендерін тұхығар кейселер. Оңнарда қамайқын. Вот. Сюжетігер білергет оларын ада болсан манны кетемді. Тулуян кете хеқанада. Бәтчей мүйте күрдік экспозицияны ванны кетехен тулуйдаққатына нормальный кино эффеген ұлағыт. Потому что шугай инструменттары ден саспеннақ, нұр күртай саспенс, онна маннык неожиданный ходтар бағалар. Олеген, тугудағаны спойлердықпын бағбаппын, нормальный бағай кино кадда хотна механа вал камсине хокот мен бәһәб гүчик кине ханҗу буламын ары кылтык хылай бутым атак манык себе хеди калан кадда хотна нормальный бохтах ше бохтах вот осынан билеген кинотеатрга манык орта байылар кинелер көстө тураллар ататын этиси серебряный канки хижакна бу кровные узы кино хижакна وناس كريمنالный босс. Вот основном билеген кинотеатрга көстө турар кинелер тахади хамы билеген бәһәр премьера булды серебряный коньки кровные узы онна бу криминальные боссы була неме дебютант режиссер рукта сценарист бу кино дебютам ортобайлах кино дебюттерме в принципе көрөккө хавада бу прокатный монахи роузин барабит спидан жаватым оннаттан аныс кино делага бегине кетер хобу кино. Вот. Эхник тәрбиге болан Николай Ате сақалы обзор, анығыз көрсе қадері.